ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice ni 7 ni verse ya 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 murongo wa 21. Tegera aho hantu yera ntituje kwasobanura cyane. Bibiliya yavuze gutya ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bw'ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami titwahanuraga mu izina ryawe titwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe titwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe hariho point d'interrogation 23. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimumve imbere mwankozi z'ibibi. Ntabwo dusubira mu byo twavuze ku manywa. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Numvishe umwana mutoya cyane igihe umuyobozi yahagarikiye hano yavuze ngo Bwana sifiwe. Akana gato bari ko numva kikirije cyane sinzi aho kicaye ni ukuvuga ngo gafite amatwi yo kumva cyane. Dushimiye Imana kuba hano kandi muri uyu mugoroba. Dushimiye Imana ku magambo meza twabwiwe n'umukozi w'Imana. Hari commentaire imwe itabaho kandi muzayikureho. Commentaire imwe zivuga ngo ngiye guca umukero ngo nyuma ngo haraza abandi. Umukero n'uw'igisambu mu ijambo ry'Imana ntiyaba mu mukero, kuko ugiye kuvuga ngo umukero ni ikintu ugiye gutangiza bwa mbere kitarakora abandi. Ariko ijambo ry'Imana ryabayeho, ubwiza bwaryo byabayeho kuva kera isi n'ijuru bitarabaho. Na igisambu cyo mu karingi no mu mikarati nico kiza gitangijwe n'umukero. None abantu bahaguruka bagakunda kuvuga ngo njewe ngo ngiye guca umukero ngo nyuma ngo haraza ngo wundi. Ibyo ngibyo turabyamaganye mu izina rya Yesu. Uko zibo byakiraga bakunda amakomantere. Hari amakomantere amwe mazima n'ayandapfuye. Bwana sifiwe. Ubwo n'ubutumwa nabwo ndekeye naho ngaho ni ijambo. Kuko abantu bakunda kuvuga ngo tugiye guca umukero. Uwuhe? Bibiliya ninde woca umukero muri Bibiliya? Imana woyicemo umukero sukayicemo igisate hagasigara ikindi gisate uzoza guhingejo. Imana iruzuye ni 100%, ni alfa na omega. Mugire gute? Bwana sifiwe. No abaririmbyi baza baririmba nkumva barankuruye kubera kuko nababwiye kumanywa ngo kuririmba n'ibyishimo by'ijuru. Kuririmba gusa. Kuririmba ni kwiza, ibindi bizashira ariko hazasigara kuririmba. Nicyo gituma abamama n'abapapa n'abandi bose wa undi uvuga ngo njewe nguri uzuja kuririmba ngo se ngo kuriya ngo arasa n'ikimasa cyasubiye ku mata. Iyo ugiye ko kuririmba mu bana bato ufite imyaka 50 ukaririmbana n'abana bafite imyaka 20 cyangwa 25 bakanja kugukritike bakavuga ngo uriya nawe ngo yarakabishe ngo adasa nkaho ari ikimasa cyasubiye ku mata. Ico nyine ni ikimasa ariko umuntu iwe ni umuntu kandi abaye akorera Imana rurema yamuremye. Nta myaka yo kureka gukorera Imana. Imyaka yose uko ingana ukwiriye gukorera Imana. Usibye kuko wowe unahangaraye wambara guhangarara kwawe kuba muri wewe kugatuma ukiritika abandi. Ariko kuririmba kuzohoraho. Mwovuga ngo amina. Ngiye kuganira ijambo gusa rimwe ntabwo ari rigufi cyangwa rirerire. Ijambo ry'Imana ryo rihora ryuzuye iteka ryose. Ariko umutwe w'ijambo kwibwira ukutari. Ndavuga kwibwira ukutari. Mu gitondo Bibiliya zivuga ngo turutumana dutoya. Mu gitondo hari umumama wahagurutse gushima
nanje indirimbo yari iryo yakubise gute niyo nari nateguje kuva kare no korona imaze kuzura kubera nono ukagenda wawe urepeta uri mu nzira ukarepeta ntimuragenda mwigisha muri mu nzira cyangwa mugenda murepeta muri mu nzira ntimurabikora uzamubikora ukagenda wenyine uba conducteur cyangwa conductrice ugakubita gakorasi kumva ntikagenze neza ukumva n'ijwi rimwe ko yagenda ryika ukirindi kazamuka irindi kagenda nabi akaba bamukarekera gutyo kandi gano no senti wagera muri senti ho wumva ijwi ritirigiye gufata Yesu umucuranzi ari he yagiye nawe umucuranzi kora kuri senti kwereka no amajwi akagenda amanuka ariko akagenda agira gute ariko iyo ufashe mu igame ugendera ukumva biraye kibiryoha neza bigatungana kwibwira kutariko hari abantu baza bibwira kutariko bakareba niko na mu gitondo babikoze bagacira abandi urubanza kandi nyiri bihe afite ari bo kuzoca urubanza ariko twebwe tukibwira kutariko uwo ducira urubanza ni siri kubwa siku hiyo kutanguliwa na makahaba murumvise ni siri kubwa siku hiyo kutanguliwa na makahaba wanawena abantu bakibwira ibitari byo abantu bareba umuntu bakamuvuga kutariko cyangwa bakamushira mu rwego rutari rwo ariko Imana ifite iherezo rye twebwe tukibwira ukwacu tugatekereza ukwacu ariko Imana iyo atari kwizitekereza timwovuga ngo amina tugacimanza tugahaguruka Bibiliya iravuze ngo aho ngaho kera abantu bagazaje kuvuga ngo ico gipande ngo ni cy'abagore hahandi gazavuga ngo musabe muzahabwa ngo mushake muzabona ngo mukamange kurugi muzokingurwa ngo umuntu wese usaba bakamba ngo iyo ni recitation ngo y'abagore muzorebe nimba burugenderezi yanditse ngo nabagore no abantu kabere ko bagira ariko Bibiliya ikavuga ngo ese gituma tuja gushimana cyangwa ukajya kureba mugenzi wawe agatotsi gato ariko ngo harimo umugogo uri mu jisho ryawe tubanze ngo urebe ukibwira ukutariko ukajya kureba akagogo cyangwa agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe nturebe umugogo ukurimo gici kibazo dufite kuri none Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana mutima we Shimimana mutima wanje we Shimimana iyo bikomeye wiyeze ubaye iragutara iyo bikomeye wiyeze ubaye iyo bikomeye Shimimana santere y'ibintu byose ni mu mutima tiburuze kunguka umwica yani imitima izitoroka kurusha ihene ukubamwe neza guka imitima yatorotse ibidukora byose hano tibaraha bari kavimvira abandi bari kuwa munde abandi bari mu minembe kandi twicaye hano umugabo umwe yari mu ishuri ngo bamuhamagare gutya ngo naka simuvuga izina kandi yatuye hano muri iki kirere cya Nairobi
aho yovuze ngo perezida yamavuga ngo karibu. No baramubaza ngo ese uku uvuze ngo karibu byari byagenze gute? Aravuga ngo sinari mu ishuri, ubu nyine nari ngeze Bujimayi kandi ari mu ikanisa kuko yo bahari. Rero ikiza gihimbaza Imana ni umutima, ikiza gituma Imana wumva ni umutima. Naho iyo umutima watorotse ni ukuri ndakurahiye kuri uzubabona bajya bose bazabicara gutya bagasa n'abategereye bakagutumbira gutya, ariko umutima uba watorotse. Kandi umutima ugira ibyumba, uba watorotse wagiye kure. Wowe ukwaye umubona ingingo hano n'amatwi n'akanwa ukibwira ngo muri kumwe, naho umutima uri hehe? Uri kuri murongo. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana, shima Imana mutima wanje we, shima Imana. Iyo bikomeye wiyeze ubabaye iyo bikomeye wiyeze ubabaye mube hano muvuge ngo amen. Mube hano akanya gato ndarangije. Bibiliya izivuga ngo icyo wibwira wowe si cyo uzitekereza. Hari amagambo atatu Dawidi yakoze akora ku Mana atatu. Iyo ngiye kuvuga n'Imana soza uvuge ngo amen. Amagambo atatu Dawidi yakoze ngo amara akora ku mutima w'Imana. Wa mutima gaduha ngo shima Imana mutima wanje we. None ngo yakore gutya Imana iranyeganyega. Hari ikintu kimwe dukora Imana iri mu ijuru ikumva impumuro yayo, yamara ikanyeganyega kavuga ngo reka mpindukire mbarebe. Ariko birashitse n'ukuri uvuge ngo amen. Ariko ntimuruzi ku mutima wanyu zitoroka, Imana izozi gutoroka buri gihe cyose. Umvise ijambo rya mbere ngo yagaburiye abakene. Abakene akamagenda bagaburira guke mwese. Wewe unakosa chakula, unakosa nguo, unakosa fulani kitu fulani hivi na hivi na hivi. Aragenda nyanyagiza gukera baheza abakene bose gutya. Ngo amare Imana yacyakicetse, yacyari kureba gusa akufite ikakareba kuko mugasangira n'uwayo. Aragabura. Cya kabiri ngo yagize gute? Yafashije imfubyi, apana bafakaza, imfubyi yasizwe na se na nyina. Arabagaburira. Cya gatatu ngo yatojeje abaririmbyi kwitoza kugira gute? Kuririmba. Kwitoza kuririmba. Ntimuzi kwa kunimiza mutoza abaririmbyi tukazucika intege. Nimba uri umukonditere cyangwa konditrice, igihe watoza abaririmbyi gutya ukababwira Yesu wanaweza kuyafanya yote makusudi yake ayazoeleke. Muvuge ngo amen. Amen. Ukabahereza ijwi rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu n'irya kane. Irya kane ngo ntari kibaho, ariko n'ubishano bayakubita rirya rya base. Nono wamara ukantre, nono ukagira chantre nema gutya. Uyijwi yo harigiriya gutya. Ngo kurya naco ni ikintu kimwe ngo kiza gikubita ku Mana. Imana ikavuga ngo ubwo haya atoza abantu banje kuzoririmba 144 biri hariya muri gitabo cya Ufunuo, unayandi ndirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama. Twese ngo tuzogenda dukurikira bukeya, ariko ntituzofata. Ikindi ngo Dawidi ngo akora ibyo bitwari bitatu. Imana iravuga ngo Dawidi gikoze ku mutima. Ikiye muzamukora muri iki gihe kirimo gukora ku mutima w'Imana, apana gukora ku bantu, ku mutima w'Imana. Bibiliya yavuze ngo abavuga ngo mwami ngwabo ngo sibo bazagira ngo abo sibo bazaja mu bwami bw'ijuru cyangwa sibo bazaja mu ijuru ngo nkeretse ko mwavuze ngo icyo gipande kiramenyerewe keretse abagira abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. None ni ibiki? Ibyo ni ibi. Nugusirimba gwe
yavuze ngo nubwo muzaba muvuga ngo twaranuraga. Sikiriza unabii uko gakera ngiye guhanura. Twaranuraga. Aho ubundi ngo twirukanaga abadayimoni mu izina rya Yesu, kandi apana mu izina rya Yesu tukavuga ngo dayimoni toka kwa jina la Yesu, umurwayi agakira. Ibyo ngibyo tukaba tubihagararaho ngo ibitangaza. Twakoraga ibitangaza, impumyi zigahumuka zikabona. None ga bari present imbere y'Imana, ngo bamaze gushika imbere y'Imana bati ibyo ngibyo twarabikoraga, ariko ngo Imana irababwira ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibibimo, kuko ibyo byose mwakoraga ntimwakoraga ubushake bwanje. Nubwo mwateraga za haleluya, nubwo mwasirimbaga, nubwo mwategaga amaboko, nubwo mwagiraga gute, ngo ariko ntimwageze ku ntego yanje. Yewe noneho gico kintu, ese intego yo kuvuga ngo dukora ibyo ishaka ni ibi nibe bakejo? Ibyo Imana ishaka ngo dukore kugira ngo tuzoje mu ijuru nibi ni ugutanga isadaka. Ni sadaka, ni ugutanga za haleluya, ni uguhanura, ni ukuguraho, ni ukuvuga ngo haraba izeru. None ko hatabaye kuririmba, ntiyabaye guhanura, ntiyabaye gukora ibitangaza, none dusigaye kuki? Dusohoke dutaha. Ibintu birabaye bibaye bibi. Timuruzi ikintu tudakwiriye gusobanukirwa nukumenya tugakora ibyo data wo mu ijuru ashaka, niyo tuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Naho kuvuga ngo abacyage ngo abigishwa tuma 70 ngo mwese babiri mumanuke Kayore, abandi Nyamavira, abandi Umoja, abandi Riya, mugende muje kubwiriza. Baragenda ngo bashika barabwiriza ngo bamare bagaruka. Bamagarukaga bafite fieri bati twakijije abadayimoni mu izina rya Yesu. Yesu ngo amarari bitegereza abona baracyari abana mu butumwa. Arabwira ngo ibyo ngibyo ntibanezeze cyane, ngo ariko ikibanezeza munezezwe kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. None baravuga bati none se uku amazina yacu ntiyari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Musome Mika rero ndangiriza. None tumenye ibyo bintu bitatu bituma ibyo dukora data wo mu ijuru agashima. Mika 6 no ku murongo w'8. Tawuri tayari. Espa tabiri ufite. Mika 6 murongo w'8. Mutegere nimara nsoze duhereze muvuga butumwa wacu umwanya. Tegera yemwe bana b'abantu. Yakweretse icizi carico ico Uwiteka gushakaho. Umva icyo dushakaho niki ni ugukora ibyo gukiranuka, dukore ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Ngaho iyo niyo condition gusa y'ubushake bw'Imana. Yemwe turi kumwe, muvuge ngo amina. Iri inyuma muvuge ngo amina. Umva icyo Bibiliya yavuze ngo icyo dushaka gukora ubushake bw'Imana. Imana iki dushakaho ngo ijambo rya mbere kino gitabo cya Mika ni umuhanuzi mutoya, mu bahanuzi ni uwa 6. Siko bimeze? Ngiye kubaheza Mika yose nirangiza. Batasagiye kuducira muri Mika gute? Mika ndayirangije kandi mbere kwigabuye no kwivuga. Mika bisobanurwa ngo nusa n'Uwiteka. Mika gusa kuvuga izina Mika birasobanurwa ngo nugusa n'Uwiteka. Mika ni umuhanuzi wa 6 muri barahabanuzi batoya, kandi ngo Mika yitwa ngo ni umuhanuzi w'abakene. Kubera iki yitwa ngo umuhanuzi w'abakene? Ngo nuko yahanuriye abakene. Cyo nicyo Mika agabuye mu bice 3. Igice cya mbere ukagera ku gice cya 3 ni urubanza. Igice cya 4 ukagera ku gice cya 5 ni faraja. Igice cya 6 ukagera ku gice cya 7 ni inzira y'agakiza. Mika arashize, ararangiye nuko siko wose Mika ararangiye
tahani nimugende musore izo sura, musome isura ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, murasanga n'urubanza. Bari ibigirwamana ngo amara Imana ngo iravuga ngo iva mu buturo bwayo bwera ngo iramanuka ija ku misozi, ija kugira gute kubabwira ngo ole ishano. Igice cya kane kugera ku gice cya gatanu ni faraja itangiye kubahoraho, zirababwira ngo mwebwe ngiye kuzobagarukira kandi. Igice cya gatandatu kugera ku gice cya karindwi nagakiza yewe Betelehemu we turi muto, uri mutoya muri Betelehemu. Ari hari mwiki ako iyo ni Mika birarangiye. Bwana sifiwe. Aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, umvaga icyo dukwiriye gukora ubushake bw'Imana kugira ngo tuzoje mu ijuru. Tituzoja mu ijuru ngo twahanuye, tituzoja mu ijuru ngo twavuze kuri ruga, tituzoja mu ijuru ngo twakoze imirimo twacuranze. Oya, ngo tuzaja mu ijuru kuko twagize gute twakiranutse. Icyo ni kimwe gukiranuka. Yewe turi mu gukiranuka cyangwa ntidukiranuka. Habe no mu nzu tuzukiranuka. Batwigishe mu gitondo ngo kubabarira. Hari umugabo umwe yavuganye n'umugore iri yaruguru ku misozi, avugana n'umugore gusa mu nzu, babaka bavuga bene umugore ga n'umugabo ninkakuya kw'abana muza mushotorana kamwe ukya hakabaho bibindi n'umutsima wajwenze mugakorogana, ariko wagenda sawa bikagenda neza. No ngo bamare ntibumvikana, ngo bamare kutumvikana, ngo habe nijoro bagaza baje kuryamaga bagasenga. No umugabo aravuga ati kuvuga ngo nsenge mu mvugo yacu ikinyamurenge nawe yumva iwe ntiyize ntiyarushagara no muri kwanza. Ugana umugabo we yarize araminuza arabizi, araba ngo kuba ngo nsenge, ndasenga mu Gifaransa namara reke kumva. Warangiza atangira gusenga mu Gifaransa, umugore amwicaye iruhande ko arategera hajyaga imbere y'iziko. Umugabo arasenza Igifaransa aragitotomoyega, ararangije ngo arangize aba ba mama bari aricecekera ngo arangize akubita umukumu, aravuga ngo ngo ariko ngo nawe nubwo basenze ngo ntaho byagiye, aravuga ngo nyina bikoze mbiruzi. Kwari gushaka kugira ngo nawe ureke kumva. None se ko murumva ngo ayo masengesho yageze mu ijuru aho tiwumva abantu kubera kudakiranuka, habe no mu mazu yabo ntibaza bakiranuka, no mu ikanisa ntibakiranuka. Hari ibintu uvuga wamara ntukiranuke, wowe ukibwira ngo gusirimba ariko kuzokuzanira gukiranuka, ariko Bibiliya yavuze ngo dore icyo Uwiteka ashaka ni mukiranuka. Mvuge ngo amina. Ikindi cya kabiri yavuze ngo mubabarire. Kubabarira yo simpatinda cyane kuko ariyo sije umwarimu afite. Kubabarira hari agatabo kamwe kavuga ngo mifano hayi, karavuga ngo hari umusore umwe yari afite ideni rinini cyane, ngo ashakisha uburyo yoryishura ngo arabibura. Ngo arangiza aravuga ati aho kuvuga ngo mbeho kwiriye kwiyica, aravuga ngo heri kupfa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa siwezi kuilipa. Arandika ku rupapuro, ngo amare kwandika ku rupapuro araza ngo yicara ku meza, azana imbugita ariyo nkota, ngo aravuga ngo kwiriye kwiyica aho kuvuga ngo riya deni ubwo ryangoye kwiriye gupfa. Kuya yanditse ashira ikaratasi hano imbere ku meza, ngo amare arasoma aravuga ngo heri kupfa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa siwezi kuilipa. Arandika ashira hano gutya, azana imbugita ashira hano, ngo amare udutotsi turamufata, arasinzira kubera agahinda n'umubabaro kuko yabonye agiye gupfa. Udutotsi turamujana, ngo tumujane ngo habe ngo mu rukerera, ngo umwana w'umwami ngo agenda agira visite gutya mu mazu gutya, ngo arangize iyo nzu idirisha yakinguye, ngo aravuga ati suriwe wakinguye ikigihe saa 8 yabaye gute. Ngo aragenda aratogera, ngo amare gushika arareba gutya, areba ya karatasi abona handitse ngo heri kupfa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa siwezi kuilipa. Azamura ukuboko akwinjiza muri rya dirisha, atora ya karatasi, arandika hano hepfo ya hahandi ho gufa, arandika ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii nitailipa mimi mtoto wa mfalme. Yeme turi kumwe? Ariko Yesu yatugiriye imbabazi, ariko twego turi mu kwanga twavuga ngo uwa nta kibazo.
none ngo arangize amaze kwandika wa mwana gudusotsi twamujanye wa musore ngo akanguke gutyo kandi wa wundi yamaze kwandika ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii ni kubwa, mimi nitailipa mtoto wa mfalme, ashiraho ni sheki ngo amare ayisubizaho arayirambika ngo ayirambike wa musore ngo yitera hejuru ngo yitere hejuru abona iyi ni myandiko idasa n'ijya yiwe haruguru yari yanditse ngo heri kufa kuliko kuishi, deni hii ni kubwa, siwezi kuilipa. Hepfo asanga handitse ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii nitailipa mimi mtoto wa mfalme. None ngo yihanagura mu maso kabiri atari ko ndarota cyangwa iyo agakiza kamaze kugeramo uzusigara uvuga ngo se ni jewe cyangwa si jewe. Yesu atubabarira, Yesu atubabarira. Twari kure y'amasezerano ye, twari kure n'imbabazi, ariko ngo atugirira imbabazi, ariko twebwe twamara twanga kubabarira. None ngo agira ubwoba, ngo amaze kugira ubwoba ngo aravuga ngo sibi nibiki bimbayeho, ariko ngo arasoma ngo asanga neza byanditse ngo heri kuishi kuliko kufa, deni hii nitailipa mimi mtoto wa mfalme. Ico gitabo kigasobanura ngo twebwe twari abanyabyaha, amadeni twari dufite n'ibyaha twari dufite titwarabo kubabarirwa, ariko Yesu Kristo ngo araza aravuga ngo reka nitange. None akacunguza kwa dirisha ararangiza gukabona umutima wa Revera Maruba aravuga ngo wari kure, none heri kuishi kuliko kufa, deni hii mimi ninailipa mimi mtoto wa mfalme. Ariko Yesu ntimwomeze cyubahiro, muvuge ngo amina. Gwico dukiranuke tubabarire. Ikindi yavuze ngo ibyo dukora ibyo Imana ishaka ngo tugendane n'Imana. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu na mahirwe. Kugendana nawe Yesu mahirwe, kugendana nawe. Kugendana nawe Yesu, kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu amahirwe. Uvuga ngo amen. Haleluya. Akindi kintu kiza ko kugendana naye nuko yewe abantu ikitugoye ni ukugendana n'abantu. Mwese kugendana n'abantu gute? Mukagenda muganira abantu gusa ngo nakaye ngo murabizi ngo nakateye gutya bimeze gutya bimeze. Ye mureke guma kureba bicara ngo keraga murahuze ndarangije. Kuko mwanze muhagarike duhatubwiriza niko binavuga. Sintege kano ariko niko biza bimera. Iyo umuvuga butumwa nkomeze naje guhaguruka hano, jewe ndamenyereye hano muri akarere, naje guhaguruka ntiyagira umusoga gutambutsa hano. Kuko iyo abantu baba bareba gutya nawe wowe ukareba uwinjiye biza bigutoroka. Turi abantu ko turashamba mu mubiri turacyari mwisi, twageze mu ijuru aho sawa. Icyo kintu ni sawa cyangwa ni kibi? Ni utaratibu kanisani. Paulo yaravuze ngo nimuja mu ikanisa muze mugira utaratibu, kandi ngo Imana si imuvurungano ni amaho. So dukoreshiga bimwe bindi twagira uko byose turavyemerewe. Muvuge ngo amina. Ngo kujana n'abantu bigira kaga. Tukagenda tuvuga abantu, tukagenda dutoragura abantu, tukagenda tubavuga gusa nibo gose akanwa nibanaka bagize gutya baratugoye uko kurajanaga n'abantu. Ariko kujana na Yesu, yewe iyo ujanye na Yesu ari rimwe namanutse gutya uwamunde gutya, Mana yanje komeza uzumfasha utaramire ntezicungera, pore nizere ijambo wambwiye sikabure kumbaraga zawe, no mu bikomeye biriho undamurera amaboko yawe, umpa imbaraga kuntu bwawe bwezingi uzanja kuja kama nca kuba kurera gutya, kama mbacha gutya kubera kuko mpandirimba kukarimba gutya. Mana yanje komeza uzumfasha kama simba gukibuye ukereje ko nuko nari nagiye kuko nari nashatse gutekereza Yesu gutya, kandi naramangena sinarushe ndu
saa sita nari mu mitambo kandi iyo ndirimbo namye nitarabaho mana yanje komeza uzumfasha umufurero wikoreye umugeni uranizeye muvuge ngo amen. Nta kindi kintu cyiza ko kujana na Yesu, kugendana nawe Yesu, kugendana nawe, kugendana nawe Yesu n'amahirwe. Kugendana nawe Yesu n'amahirwe, kugendana nawe hirwe kumurumva iryo jambo ngo kugendana nani turuzi no jana na Nkomezi ni mwene wacu ariko twoshika mu nzira gutyo twame dutabura gutyo. Ariko igitangaza iyo ujanye na Yesu uzugenda gusa naho uciye gutyo bakaba ngo waciye inkuro ya Yesu, naho wicaye gutyo ukaba ngo twicaranye n'umugabo wa Yesu. Ariko kujana na Yesu ni igitangaza ngo na amahirwe, nta kindi kintu kwisi tuzogira cy'amahirwe nukujana na Yesu gusa. Ico gihe cy'ibirori tuzarimba twishimye twiteguye kumugene uko arimba yiteguye umukwe, nuko tuzaba turi kumwe na Yesu bwakubita mu gisirimba Bwana sifiwe. Cyo kurangiza yavye ngo mwikishe bugufi. Nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Nta kindi abantu ubunyine buri mu gusanga umuntu yuzuye ibarabara. Ugasanga abandi na magarade gusa bikoreye ibiti ngo ni imisaraba. Ibiti bira byo guconga. Bino byano mu mugi basiga gusirangi irangi gusa bakagikubitaho, ariko ugasanga umuntu igituza cyuzuye ngo umusaraba mbere dunia nyuma. None se nuwo ngu musaraba mbere dunia nyuma, musaraba mbere dunia nyuma, sitarode baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha, sitarode kuko ndoba ndi kumwe na Yesu kiriya giti ntacyo kimbwiye. Muvuge ngo amen.
umuntu wese ngo niyicisha bugufi nibwo azabona imana. Naho kwishyira hejuru Lusifero yagize gute ngo ari kuba mu bibanuru, ariko hari muri Isaya 14:14 ngo aravuga ngo nzozamuka ngo intebe yanje nicarane hamwe n'Imana, ngo kandi ngo n'igiti kiyo ngo nzocicaraho. Imana yavuga ngo kumanura hasi, yagazaguruka aje hasi. Umuntu wese wishira hejuru tazabona imana, ariko uwicisha bugufi wese uwo ngo azabona imana. Nibwo bushake bw'Imana. Nta kuvuga ngo uzamuhura mu nzira gutya ngo wamuvuga ngo wabaye ngo naka. Wabaye naka kuruta umwana w'Imana. Alinyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Ngo Yesu yicisha bugufi, ngo yambara kamera k'umwana w'umuntu, kandi ngo araganduka, ngo ntiyanga no gupfa ngo urupfu rwo kumusaraba. Aho none Yesu umwana w'Imana utaranze gupfa urupfu rwo kumusaraba, ngo njewe wamara ukasanga umuntu ngo nje wewe izina ry'Imana niwe nje ndiho ndiwe, ariko apana wewe nturiho, hariho Imana. Ngiki cy'Imana ishaka dukora ubushake bw'Imana, apana kuvuga ngo mwami wowe utaramaguka bugaca bukira, ariko utakiranutse, utagendana n'Imana, utababarira, uticisha bugufi, bakazakubwira ngo se mva imbere yewe wamubiwe. Ntabwo nigeze no kumenya habe no kugutekereza. Ariko nidukiranuka tukagendana n'Imana, tukababarira, tukicisha bugufi, ijuru ni ryacu. Imana iduheze umugisha. Urakoze.